Kei te riri a Kimiora Poi ki te ārahi I te kapa steel I tēnei tau. Yeah, being named the captain this year is pretty special. Last year co-captain, so had a little bit of a dabble sharing the role with Kate, but this year probably taking on a little bit more responsibility just myself. Kei tōna taha ko tana teina a Ashleigh, kua whai wāhi ki te kapa tūturu. Just being 5 years apart, I never really, well for me, saw it happening. So yeah, very lucky and it's quite a cool opportunity. And obviously we play the same positions, but actually she's been playing a bit of wing D this year as well, which has been good. So we've been going against each other, but then also playing alongside each other. But I guess when we're on the court, we're more teammates, not sisters as such, and we're just both competing for a position, yeah. Ka kotahi atu ngā pukenga a Poi ki ngā pukenga a Aliyah Dunn ki te porohita. He kaka katoa ahau mō tēnei tau, kua hoki mai toko whetū o mātou mai I te ratu tau. Nā reira, ko te tūmanako ka eke mātou ki te taumata kia toa. E hoki mai ia ki te wā kāinga kiwai hōpai I tē rātou tākoro ai. I tīmata a Dunn I te taha o ngā steel I te tau 2017. He waiwai tau ki te taumata teitei. I'm definitely like a calm player. Like I definitely like just to think like just settle, get the goals in, like do my job well. Especially for like mid-court and anyone else, like they were doing all the running, they're doing all the work. I just get to stand there at the back, like hold my hand up and then they just pass me the ball. Tērā tētahi atu uri o Ngāti Porou kei wainga I te kapa, hei tautohi toa no o te kapa steel. Nō rangi tukia a Renee Savai'inaea I te taha o tōna māma. My papa's whānau name is Porou. Yeah, my papa's, like, his whole family grew up there, so we probably go back about once a year. Ko te tau 2018 te wā mutunga I whakaihuaka te kapa steel. Ko te tūmana ko nui, koinei te tau, mō rātou. Atu I wai hōpai, murihiku, I Rera Smith, Tairāwhiti.